Professor Ogechi, who is the Vice Chancellor, Kisii University, Nero Hange, a supervisor, Kauna Rokara Master's degree, Moi University. Mwata watu andati komoro. Tutaenda tumuone, na ina majina ro saini ndi kitabu kile kana mtu graduate. Nero supervisor akaronali kiruya. Abantu baminto tigambate ebyo university. University ge mwate binde binge. Kero tuwa ende university ngakilia, there was only one University of Nairobi. Lakini ngasona Kenyatta campus ya renge university ya education. Lakini university bono kile 45 public universities wako na private kile 8. Ekero kirigera ni Kenya. University ya chali Nyanse Forest. Abanafunzi bali be university ya mugo waje nyumba baje komenya because ye bako babange. Admission ya Kisii University this time yebare 9,340. Abanafunzi from all over the country. Ngabu ati aseba komenya. Twara kwa university ya campus ya Kisii University. Abantu baminto mwara ocha hukume mwako na masai muri kinye ni kiara bana no bara mo tuge kiombe. Ebi asara byari ko bebi yansembelia no yari ko beta ngo sebon. Ondemo no takitenga ara tagento kinde ga nyanse munga aka college usiga tugete gakega yaya mukikeli mukane tige university y'ikigega ya ati okonya abantu bazo mu mugirango ba Igo Dana we can the political wing Sagaria no more. Can we get the political wing please insist again to get in the university other than anything else. A university Monday, Tuesday, Paka Friday. Mheshimiwa Nora Chira, yenda alimugambe bujaiga, moro siya magana. Namba isa, abamurubuga wakamutende, nyonyemba nya interact mondaki namu maiki. David batay pode, choice, ene kasi ni ane. Watebile pode sana. Muchumba ntemba tebi, tuibele biyoka. Na eta chimilioni sano tiende tukwaga aje secondary abona mpaka ndete tukwaga aje ukora tuku Ilia kabere umwana na ode school aita ta mukango mwana ode school mukango Umwana famire ngale. Famire ngole. Famwana. Umuchumba atedina. Umwana oyo umwana amwakane school fees. Ojaku mwakona amwakane school fees yonse. Tuiwana ile